Baba kuhle kuhlangana endzabeni teSiswati la SABC khumbula ukuthi sikhona ku X, Facebook na ku YouTube ukuthi SABC Tindzaba ngesibukele thamba embili lomuhla. Kumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe dolobanga ngitiphi tinkikathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Mengameli Cyril Ramaphosa unikete emave kuthanda emaphoyisa la inkulungwane namakhulu amane lasanza kuphothula kuceceshwa enyakatho Kapa. Lamaphoyisa tawuba ingcenye amaphoyisa ladingwa ngelishumi letingamashumi amabili letawuthunywa letfunze letahlukene kuleli kutawulwisana nebugebengu. Ramaphosa uthi uhulumende utumisele kuvikela takhamiti kuletigela mkhuba. Mengameli Ramaphosa uthi sawutsiniwe tigela mkhuba letichubeke njalo nekudendela mathanza. Uthi kubulawa kwebantfu sekwaba insakavukela umcholo wesitfaba kuleli. Uvakalise kukhathazeka ngetibalo temaphoyisa lasula khulumende awusebentela tinkampani tekuvikela letitimele. Evikeni eliphelile khomishana wemaphoyisa afane Masemula uvete ukuthi umbutho wemaphoyisa ulahlekelwe baphenyi lababalela ukuthi inkulungwane etisiphohlongo sukela ngeminyaka wa-2017 kanti lokho kuyakhathaza. Ramaphosa uthi batalithota lolu mandi bonke labaphula umthetho. Our country is under siege from criminals. Crime is wreaking havoc in our communities, destroying lives and tearing families apart. Ramaphosa uthi bugebengu bufaka sandla kulokukhula kancane kwemnotfo. Crime is undermining our economy, affecting small and large businesses alike, and holding back a sustainable economic recovery. Uphinzo wakhwela watehlela kubantfu labahlukubeta ngekwebulili. We are tired of the abuse and violence that is directed at women and children and other vulnerable people in our society. Mengameli uthi kule minyaka lemibili iceceshwe amaphoyisa latinkulungwane letilishumi nakubili lokusho kona ukuthi uhulumende utimisele kulwisana nebugebengu. Lamaphoyisa latinkulungwane letilishumi abukene nemsebenzi wokuvikela takhamuti takuleli kakhulu njengoba sicela emaholide akhismusi. Ingivuselelo lobisi etindzabeni te-SABC eJozim. Inhlangano yakhalni House African Radical Economic Transformation Alliance i-ARETA isekho kunaloko seyijoyine i-EFF emva kwenyanga tilishumi isungulwe. Ni-House uvete lokhu ngesikhasakhuluma nebetindzaba esentini eJozi lomuhla. We are now jointly together, and this meeting, this announcement is one of forging that unity in a very practical way. For me, it's important that it must be practical because we've got a very few short months ahead of ourselves before the elections will happen. Ngalilanga 2006 loba ngusoswebhu ANC Mbulelo Goniwe waqoshwa kule nhlangano ngemuva kokuthweswa emaqala kunukubeda ngelicansi. Goniwe waqoshwa lithimba le-ANC lilibe ukucondziswa kwetigwegwe kule nhlangano ngemuva kokuthola kusibheka sebenzisa isikhundla sakhe kunukubeda lekuyindlu lokukholela ukuthi beyicekela phansi isimilo sale nhlangano. Goniwe akalahlekelwa ngasihlalo eParliament kuphela kepha waphinza wamisa ukuthi abe lilunga lenhlangano iminyaka lemithathu. Kenyuka umthamo etimoto emgwaqweni lemikhulu eMpumalanga. Umgwaqo longithela wayeka i-N4 lohlanganisa eMozambique neNingizimu Afrika ongulomunye imigwaqo lephitsitelako njengoba abantu badzabula ekhatsi eMpumalanga baya etindzaweni letahlukene. Kuthunyelwe betemthetho etindzaweni letikhethekile ekuqinisekisa kuphepha kwabashayeli betimoto emgwaqweni. Sifundza seMpumalanga sisondelene nelive leMozambique kanye neleSwatini kanti umgwaqo i-N4 longithela wayeka uyaphitsitela. Emaphoyisa emgwaqo atheleke ngenkani emigwaqweni njengoba umthamo wetimoto uphakama kanti-ke bashayeli bayakuthakasela lokhu. Kuhamba kahle kakhulu emgwaqweni, baphephile abantu ne-traffic right nama-traffic officer right asebenza umsebenzi wawo. I-RTMC ibuke ngeliso lelibukhali umthamo wetimoto nekulungela kwetimoto kuba semgwaqweni. Until kuphela
i-festive season ngoJanuary sobe sekusila emgwaqweni sibhekene lokuthi sifuna ukwehlisa inamba yabantu abashonayo emgwaqweni. Hulumende wesifundza sewukhiphe timoto letisha letitawusetjentiswa kulawula umthamo wetimoto tekwabeketelelwa-ke kushayela budlabha, kushayela unatse tjwala kanye nekushayela timoto letingakalungeli kuba semgwaqweni. We want also to encourage them that they must ensure that their cars meet all the necessary standards when they come to this province, because if they don't, they must know that we are going to put their car in a special place. If there's any truck that need to travel more than 300 kilometers, we need to have another driver there assisting that driver. Bemengemumo belisito lwekucala emigwaqweni kuteukatsa tingoti temgwaqo. The call centers are 3 in Mpumalanga. Each district's got its own call center. We also have an emergency medical chopper on standby. Sina njengoba abantu abajabula sizobe semsebenzini kokuqala kufuna simake sure ukuthi bodokotela amanesi abaye kuChristmas nami ngomunye futhi kufuna kunyathi ukuthi angiChristmas. Kulindeleke ukuthi umthamo wetimoto wanze kule mpelasondlo lenze. Sewenyukile umthamo wetimoto emgwaqweni kuleli njengoba abantu balibangisa itinzawo lento ehlukene kula maholide Christmas. Kanti-ke kulindeleke ukuthi lenyuka nelizinga lebugebengu. Kubuka kabanti kuphepha kwetakhamuti semukela umphathiso wekuphepha nekuvikeleka kwemphakathi eMpumalanga Vushongwa. Ishongwa sikubingele sikwamukela endzabeni teSiswati la kwe-SABC. Ngibingelele Dlamini, ngibingelele nababukeli bakho baba. Ishongwa ekusukeleni ethule umkhakaso tekuphepha ingabe linjani elizinga letingoti emgwaqweni yesifundza kudzimate kube nginyaka naqathaniswa neminyaka lo engcile. No, ake ngisho Dlamini ukuthi no eziMpumalanga since salontsha le program yethu lapha ku R573 owaziwa ngomlodo road. Ngicabanga ukuthi izingozi zikhona ezihlasimilisa umzimba zimbili. Eyokuqala yenzeke lapha ku R37 phakathi kweLightenburg neMbombela la kushone khona abantu abangu7 ebhasini eyagengeka kwalimala abangu52. Sithi sizelana nabo bonke ihlobo nabangani balabo abaye bathinteka kuleso sigameko. Sizwelana nalayo umndeni yalabo abangu7 abashonile, sithi labo abangu52 kungathi uNkulunkulu akaphakamisa isandla balulame baseyibhedlela ezihlukene khona la eMpumalanga. Sibe nenyeke lapha. Ungaqhubeka Shongwe? Yes baba. Ungaqhubeka Shongwe? Kukhona enyeke baba yenzeke phakathi kwePietermaritzburg neAmsterdam la iphoyisa lithe ngokuxabana nomkalo lathatha imoto nabantwana balo abathathu wayifaka ngaphansi kwetruck kubashona bonke bobane. Ingozi nayo leyo nanoma kuyingozi yangazi noma ngathi yangamabomu noma ingozi ebengafanele, ngoba phela le ngane azazilutho mangabe kucabene wena nomkakho ingane bese zingena ngani lapho. So ilezo ke ezimbili ezihlasimilako engicabanga ukuthi zenzekile eMpumalanga. But ke emgwaqweni yethu ke ivolume yemoto yanyukile inkulu njengoba ngikhuluma nawe nje ngibuyela iBombo border no provincial commissioner umama Lieutenant General Manamela kanye nawo onke ama security agencies ukubuka ukuthi kuhamba njani lapha eborder ehlukanisa iMozambique kanye neSouth Africa. Ticine kanganani tekuphepha Shongwe emalokishini ngoba kunekhala ngekuthi kwangathi nigatsa imigwaqo lebothela wayeka kuphela bantu basala batendela ngebugebengu emalokishini. Ngabe kucine kanganani tekuphepha lapha? Ungathi Dlamini boyiphathi noma boyingcenye umhlangano wethu ne-Department ye-Transport National kanye ne-RTMC vele kuma plans wethu kule festive season sithe cha sithi sifuna kuyimonitor yonke lemigwaqo yaziwayo namadolobha, kodwa sithe
sifuna ngena nasemalokishini nakuma-villages ngoba nakhona kuhlala abantu and bakhona baphula imigwaqo lapha emalokishini nakuma-villages. So kulo nyaka lona sine-dedicated program sibambisene ne-RTMC ukufocusa emalokishini kanye nakuma-villages. Sibonga kakhulu baba Shonga ngesikhathi sakho. Bonke Dlamini, ngibonge nakubabukeli bakho. Mina bakithi ngumphathiswa wetekuphepha nevikeleke eMpumalanga Vushonga sichazele kabantu ihlelo tambo lamaholide aKhisimusi letako. Letinye nesibuyetolo kube khona inkonzo yekukhumbulana yolobekade angumhlabeleli iZahara longubulelwa mkutukana. Evikini lengcilo umkhandlu wengabele etfunza uphasise umthetho tempilo lobuke kuphakela takhamthita kuleli tempilo ngekulingana kanti kube nembodelo ehlukene ngalokuphasiswa kwalomthetho. Kusalindwe ngamela kuleli sirira Ramaphosa hlekihle sivumelwano sekuphasiswa kwalomthetho. Kufa kabantu lomthetho tempilo emoyeni sineliphile endvune tempilo Dr. Sibongiseni Dlomo. Sikwemukele Dlomo endzabeni teSiswati la ku SABC. Sibingelele Babu Dlamini ngikuvusela nabo bonke abalaleli be-radio yakho SABC. Dlomo ingabe yini lihlelo luyini lo lihlelo kanti lehluke njani elihlelweni tempilo lisebenzako njengoba sikhuluma nje? Uhlelo osebenzayo njengamanje namsakazi luthi abantu mabakwazi ukuya ezibhedlela bakhokhe, abanye bakhokhele uhulumeni, abanye bakhokhe ngoba imali benayo emaphaketheni. Ungangena ezibhedlela ezithile awuvunyelwe uma umuntu othile. So lolu hlelo luthi one sizokwakha isikhwama esisodwa eSouth Africa ungene noma ikusiphi isibhedlela leso esikahulumeni noma isiprivate ngemali ethile sobe sesivumelana ngayo ukuthi malini ezobe siqoqiwe ukuze kungabe bikho umuntu ongalitholi usizo ngoba elinde ukuthi ifike iambulance imthathe ihambe nayo imigama omude eyofuna isibhedlela sikahulumeni kanti sikhona isinye eseduzane. So lolo hlelo ke lusho ukuthi wonke umuntu uya ngokusolingana ekutholeni izidingo zezempilo. Wonke umuntu ngokugula kwakhe uzoqala kuleya clinic yangakubo eseduzane kodwa wonke umuntu uzongena noma ikusiphi isibhedlela leso esikhona esi-private noma esi-public athole usizo lwezempilo. Lubabeka phi bantu bema-medical aid lolu hlelo Dlomo? Abathanda ukuqhubeka nama-medical aid wabo asibavimbile kodwa uthi lo mthetho awuzophathwa umkhuhlane ukhwehlele bose uqala nge-medical aid. Kukhona izinto ongathi wena uma ungafuni ukulinda bose uzifaka i-medical aid yakho kodwa konke abantu abazoqala bayosebenzisa lolu hlelo i-medical aid yakho izobe iya-eda asizoyisusa kodwa ngeke uqala ukhokhele uhlelo ngoba kufuneka nawe ukhokhele ugogo wakho, ukhulu wakho, umama wakho nalomuntu okusebenzela ekhaya engadini nasendlini athole ukuthi naye abe nama benefit afana nawo wakho. Uma usafuna uba ne-medical aid eseceleni yakho ubeka ngayo asikuvimbile kodwa uzosuqale nawe wafaka kule mali ezobe isiza wonke umuntu ngoba sikhuluma into ye-social solidarity ukuthwala nokuthwalisana abanye abaqakeke kakhulu ezweni lonke. Bodokotela kwangathi bayaluphikisa Dlomo lolu hlelo bakhala ukuthi litawubulala i-primary health care. Ingabe nikubuke njani lokho litiko? I-primary health care yona sihamba phezulu kwayo ingoba abanye baqala ngokuthi sisebenzisa imali ezinkulu kakhulu ngoba wonke umuntu ubefuna ukuhamba esibhedlela esikhulu ayolashwa. Cha, siphusha yona i-primary health care impela yokuthi umuntu bazohambe bayobhekwa futhi sigqugquzela ukuthi abantu ke bahlolwe babhekwe bengaguli ukuze sisheshe sibabone ukuthi bapha bazoqala ukugula ukuthi nokuthi basheshe balashwa abantu ngakafiki ukuthi bagule kakhulu. Uhlelo lolo likhona msakazi hayi nje nesilifusayo thina South Africa kuphela kodwa uhlelo lolu olukhishwe laba inhlangano yezizwe i-WHO i-World Health Organization ithi bonke amazwe awaphushe mawafocus ekutheni balekelela imphakathi yawo ngalolu hlelo lokuthi kuthiwa universal health coverage. So ke abangalithandi ingoba luzozama ukuthi lehlise imali eyinzuzo yabo yama-profit kanti la sithi ukuthola ukusiza umuntu ngokugula kwakhe masingaqali kakhulu i-profit masiqale ukuthi uyalithola usizo wonke umuntu ngokulingana eSouth Africa. Dlomo sibonga isikhathi sakho kanti ke sinesicelo sekuthi sikumeme ngalesibili ehlelo lethu lesematheni lekuhlelo lenabile lapho sokhona ukuthi singenelele khona kakhulu lendzaba usinikete kabantu imininingwane ngalelo hlelo.
ulungile msakazi ngozwa ngawe ukuthi liphi lelo langa olikhulumayo ngoba sengiqhubeka ngiza kuwena futhi sixoxe ngoba kubalekile ukuthi abantu base South Africa bayazi ukuthi lo hulumeni wabo uyabazama ubazamela ntoni boba bekhona ke njalo bohlala bephikisa bengafuni ukubekele phambili loluhlelo. Sibonga kakhulu Dlomo. Sibonge msakazi nakubabalali bonke. Lelo ke lisekele ndvuna tempilo Dr. Sibongiseni Dlomo sichakazela ngehlelo le-NHI. Tihlobo nabangani nabalandzeli bahlanganela umuhle esondweni Raya Majozi ngonjeni ukukhumbula lo bekadza ngumhlabeleli udumile obulelwa Zahara Mkutukana. Zahara wendlule emhlabeni ngemsombuluko ngemva kwegula sikhashana. Impilo lephilwe kahle ifanele ikhunjulwe kahle. Umyeni waZahara Mphoxaba uthi Zahara kumele akhunjulwe ngekulapha, ngemusa, kanye nentokoto layiletha ngetingoma takhe. So many plans, so many fond memories, however fate decreed otherwise. And on me, I will search for you through 1,000 worlds and 10,000 lifetimes until I find you. Zahara Ninabakithi ke umbukeli sikubutile ukuthi ngabe kungumbono omuhle yini ukuthi imali yesitokfela igcine endlini kulandzela igameko takamuva tekubanjwa kwenkunzi kwalabo abagcina leyo mali uphendvule ngalendlela. Imali yesitokfela ayikho safety mayizohlala endlini ngoba mayihlala endlini omunye wabo odlala isitokfela uzodla nezigebengu uzothatha le mali endlini ngoba uyazi nawe uzoba neshare kule mali igebengu masezithathile. Ewu ayingombono omhle impela lo iziqelemnqa kaloku sezigcwele yonke indawo uzibizela ukufa nje. Hayi akuwona neze umbono omuhle ukuthi imali igcinwe emakhaya. Imali yetokfela ayigcinwe emabhange uthi mase kuyothengwa uhanjwe kuyothengwa etolo kuswapha ikhadi kuhlukanisa impahla leyo kuthathwa impahla. No. That is not a good idea at all. Ukuthi abantu bagcine imali endlini. Abantu they must use EFT. Abantu mele bathuthuke basebenzise technology manje. Hayi msazi mina ngizwisisa kahle ukuthi imali yesitokfela ihlala ezindlini. Ngoba kusiza mos bayabahlasela labo mama babathathele imali. Lona ngombono wembukeli iSABC eteyethweswa ukuthi phendvulela ngawo. Etima ke Teldrand sithola ukuthi lehlile naqathaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo bomphethe abavela isiqoqo se-DStv Premiership Mamelodi Sundowns iphumelele imidlalo ye-11 ngokulandzelana. Lokhu kulandzela kushaya eCape Town Spurs ngamagoli amathathu ecanzela Loftus Versfeld ePitoli Itolo kusihla. Ngakulokunye amazulu enyukile kulokho ngakwehlula isikhukhula ngaligoli linye ecanzeni. Imamelodi Sundowns iqhubekile nokudendela ku-DStv Premiership njengoba yehlule iCape Town Spurs ngamagoli amathathu ecanzeni. Leli qembu seliphumelele imidlalo ye-11 ingakehlulwa. So good to see Nasir on the pitch, so good to see, even when Bongani Zungu comes in, you see Tando, the young one, unbelievable Nkosi. High level of maturity. Lokuphumelela kwe-Sundowns lo mdlalo kuba qhuqutela kusibadlalela. Sikijimela Mpumalanga embobela kuva ukuthi siphomotha uphethe tiphi leliphuma embiteni kuligwalagwala FM nyalo injena kubumbana insimbi yesithupha. Motha. Lestumo lishonile mbukeli ekhasi Tindzaba langadlinisela umlaleli ehlelo letiphuma embiteni kuligwalagwala FM namhlanje Zambama litiko letempilo esifundzeni seMpumalanga lethuleke luhlelo lelitalisebenzisa ke kubana netimo letiphumako kulama holiday ekuphela kweminyaka. Kanti siyaphindze sibe kabandi ngaloko lokuvethwa kumengameli Cyril Ramaphosa ngalesikhathi sakhulumisana ke nemaphoyisa lasanza phothula kuceceshwa kwawo lapha eKimberley eNorthern Cape.
mbukeli siyakumema ukuthi uvete umbono wakho nobusithumelele umbono wakho mayelana nohlelo ngekuthi usithumelele WhatsApp voice note kuna inombolo lethi 065 637 9958 sengiphetha Sidumo angithathe leli thuba ngibonge kakhulu kuwe nelitsimba lapho ngibambisana kuswele nje icela umnyaka kusimatebe nginamuhla sithi akabe ngilamahle futhi abe ngilaphephile ema-holiday siphindze sihlangane eminyakeni lodako sinithanza kakhulu babukeli angibonge Sidumo. Sibonga nathi Mosa sithubeka lapho telemuhla sihlangana ngalesibili enzaweni efanako ngesikhathi esifanako uchubeke embukela kulethi samatheni ku DTT na ku SABC Plus ngabo lesithathu ngensimbi yesithupha Tindzaba tikhona tesindebele kusasa sale kahle.